Baha ikaze ku Rutonde TV. Kuri uyu munsi wa none tuje mu kiganiro Urutonde, ikiganiro tujya tukora hano ku Rutonde TV. Hari umukunzi wacu wadusabye ko twazabakorera urutonde rw'abantu 10 bakize hano mu Rwanda. Kuri ubu ngubu rero icyifuzo cyanyu ni nk'itegeko ahangaha. Kuri uyu munsi rero tukaba tuje muri icyo kiganiro. Tuyuse rero ku mwanya wa 10 turahasanga umugabo witwa Sina Gerard. Sina Gerard uyu akaba ari umugabo uzwi cyane hano mu Rwanda, umaze kugira ibikorwa byinshi cyane. Uyu mugabo akaba afite kampani ikomeye cyane imaze gushinga imizi hano mu Rwanda yitwa Entreprise Urwibutso. Iyi kampani ikorera mu karere ka Rulindo ku muhanda uva Kigali werekeza Ruhengeri. Uyu mugabo akaba ariho iyo kampani ye iri ikorera. Ni ahantu ushobora kugera uturutse i Kigali ukagenda nk'isaha n'igice uri mu modoka zitwara abagenzi. Iyi kampani ikaba ikora ibintu bigiye bitandukanye, harimo ji, hakabamo akabanga, hakabamo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ikindi kandi uyu mugabo wamenya kuri uyu mugabo ni uko uyu mugabo ari n'umuhinzi ukomeye cyane hariya mu karere ka Rulindo. Uyu mugabo rero akaba abarirwa akayabo kangana na miliyoni 32 z'amadolari y'Amerika. Niyo mafaranga abarirwa ko atunze. Tuyuse rero ku mwanya wa 9 turasanga umugabo witwa Twahirwa Dodo. Uyu akaba ari umugabo uzwi cyane hano mu Rwanda kuko afite ibikorwa bye byinshi na we byivugira. Akaba ari we nyiri koperative itwara abantu izwi ku izina rya RFTC, ndetse akaba uyu mugabo afite n'imigabane mu bigo bitwara abagenzi byinshi mu Rwanda, twavugamo nka Ritiko. Afite n'imigabane muri Jari Transport. Ese kandi ikindi wamenya ko uyu mugabo ni uko afite gare nyinshi ziparikwamo imodoka nyinshi muri Kigali, ndetse uyu mugabo akaba abarirwa ahagera muri miliyoni 49 z'amadolari y'Amerika. Ibyo rero bikaba ari byo bimugira umuntu wa 9 w'umukire hano mu Rwanda. Twihuse ku mwanya wa 8 turasanga umugabo witwa Rusirare Jacques. Uyu nguyu akaba ari umugabo wavukiye mu karere ka Rwamagana ariko akaba aba muri Kigali. Uyu mugabo rero icyazwiho akaba azwi ko ari we nyir'uruganda rukora amarangi rwa ABAKIRE, ndetse uyu mugabo akaba afite n'imigabane myinshi muri Koje Bank. Uyu mugabo rero nawe akaba abarirwa agera muri miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika. Ibi ngibi akaba ari byo bimushyira ku mwanya wa 8. Tuyuse ku mwanya wa 7 turasanga umuryango wa nyakwigendera Bertrand Makuza. Uyu akaba ari umuryango utunze amafaranga menshi kuko nibo ba nyir'uruganda ruzwi cyane hano mu Rwanda mu gukora amatera rwitwa Rwanda Form, ndetse ni ba nyir'inyubako yitwa Makuza Peace Plaza yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika. Uyu muryango rero ukaba ubarirwa agera kuri miliyoni 78 z'amadolari y'Amerika. Twihuse ku mwanya wa 6 tuhasanga umugabo witwa Mugisha Joseph. Uyu nguyu akaba ari nyir'ikigo cy'ubwubatsi gikora ibintu byinshi bitandukanye mu bwubatsi hano mu Rwanda cyitwa Fair Construction. Akaba anakibereye umuyobozi wacyo. Iki kigo kikaba kizwi ko aricyo cyubatse inyubako ya Makuza Peace Plaza ndetse n'izindi nyubako zigiye zitandukanye mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo rero akaba abarirwa agera muri miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari byo rero bimushyira ku mwanya wa 6. Twihuse ku mwanya wa 5 turasanga umugabo uzwi ku izina rya Hatari Sekoko. Uyu nguyu akaba ari umugabo uzwi cyane ko ari we nyiri inyubako ya Kigali City Tower. Kandi ikindi uyu mugabo akaba afite imigabane myinshi mu nyubako ya Downtown. Ndetse ikindi wamenya ni uko uyu mugabo afite imigabane muri hoteli Marriott. Akaba ari hoteli, ari imwe muri hoteli zihenze hano mu Rwanda. Uyu mugabo rero akaba abarirwa akayabo kangana na miliyoni 242 z'amadolari y'Amerika. Akaba ari byo bimushyira ku mwanya wa 5 mu batunze ifaranga rigaragara hano mu Rwanda.
Tuyuse rero ku mwanya wa kane turasanga uwitwa Gatera Egide, uyu nguyu nawe akaba yarashoye amafaranga ye mu kigo gicuruza mazutu na essence mu Rwanda cyitwa SP Gas, kandi uyu mugabo akaba anaranguza amasitasiyo agiye atandukanye hano mu Rwanda, ibijyanye na gaze ndetse na essence ndetse na mazutu. Akaba ndetse uyu mugabo yarashinze kampani zigiye zitandukanye zikora ikawa mu Rwanda, ndetse yashoye amafaranga muri Rwanda Tea. Uyu mugabo ikindi wamumenyaho ni uko ari we nyiri Prime Insurance imaze gushinga imizi hano mu Rwanda mu bijyanye no kwishingira abantu. Uyu mugabo rero akaba barirwa agera muri miliyoni 282 z'amadolari y'Amerika, akaba ari byo bimushyira ku mwanya wa kane. Tuyuse ku mwanya wa gatatu turasanga umugabo witwa Rujugiro Philibert. Uyu mugabo akaba ari abantu henshi bari bamaze igihe kinini bazi ko ari we mukire wa mbere hano mu Rwanda, bitewe n'ibikorwa byinshi bazi afite ndetse n'ibyo agenda akora nuko azwi. Uyu mugabo akaba afite uruganda rukora itabi rwitwa Pan African Tobacco Group. Itabi rinyobwa muri Afurika ryinshi usanga ryaraturutse muri uru ruganda. Ikindi akaba afite inyubako izwi nka Union Trade Center ikoreramo Nakumati. Ikindi kandi uyu mugabo akaba afite amazu menshi Gikondo, aho bamwe mu baturage bawise ko ari umudugudu wa Rujugiro. Uyu mugabo rero akaba barirwa akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 352 z'amadolari y'Amerika, akaba ari byo bimushyira ku mwanya wa gatatu rero mu batunze agatubutse mu Rwanda. Twihuse ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri ibinyamakuru twakozeho ubushakashatsi byinshi byagiye bihuriza ko ku mwanya wa kabiri haza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba ari perezida umaze kumenyekana cyane hirya no hino ku isi, bitewe n'ibikorwa byinshi yagiye akora, yagiye ageraho, aho abaperezida benshi muri Afurika bagenda bamugenderaho bakayamwigiraho uko bagomba kubigenza. Uyu rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba nawe afite imigabane mu bigo bigiye bitandukanye, nk'aho twavuga nka Bank of Kigali, Inyange, NPD Construction, Rio Construction, SEO Security. Akaba rero nawe abarirwa agera muri miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Akaba aza ku mwanya wa 16 mu baperezida bakize ku isi, ndetse akaba aza ku mwanya wa 5 mu baperezida bakize muri Afurika, nk'uko ikinyamakuru Forbes Magazine kibitangaza. Ku mwanya wa mbere rero turasanga umuryango witwa Rwayitare Alex. Uyu nguyu akaba ari umunyarwanda wakunze kwibera hanze, washoye mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Akaba azwiho kuba afite ikigo gikora amatelefone muri Afurika y'Epfo cyitwa Terhese. Izi telefone zikaba zanarigeze kuza mu Rwanda, zirakundwa cyane nubwo ubu ngubu zitakiza. Kuri ubu ngubu rero uyu munyarwanda akaba yaraguze n'uruganda rukora inzoga muri Afurika, rukaba ari uruganda rukomeye cyane hano muri Afurika. Uyu mugabo rero kubera ibikorwa byinshi afite, bikaba bimushyira ku mwanya wa mbere w'umunyarwanda utunze amafaranga menshi, aho abarirwa agera kuri miliyari 3 z'amadolari y'Amerika. Ndabashimiye rero mwe mwakomeje kudukurikirana, ndababwira ko urutonde twarukoze dushingiye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, aho twifashishije ibinyamakuru bitandukanye n'amateleviziyo atandukanye, aho nayo yagiye akora urutonde yifashishije ibikorwa by'aba bagabo.